megalayapost.news. Mentah kesngi kepada kesngi yo umsning ke Voice of the People's Party VPP kalapan bana ya ke kerteng jong sangut ki kertong ki ban saya kun nagi santli constituency hakini ki election MDC ke ban salongshan ha banai banwan ka kerteng jong ki sangut ki kertong ki kentup yu ba up kerman lingdo uban saya kun na jerang constituency ba matiu makdo na nongpo constituency ba bandrikos nong steng na umsning constituency ba kenjo alang rangtong mahoti constituency ba isnei hinj na umrai constituency haba pen bana ya ki kerteng jong sangut ki kertong la sakhi da jinga donlang Dr. Ricky AJ Singkon General Secretary ke VPP bad badiru MP ke VPP na Shillong Seat ba Bright Star Marbanyang MLA ke Maulai lembat Shibun ki bai pat kinang lamba khmat ke parti VPP la kalong hari boy bat ki bahapo ke jelah kertong bangisai ibila jit ili ke kertong ibisu ili ke balabik balabiang ba kimkit kata kongkor kalau tak nong nikmat saya district council baki bala bangkai kagam bersyakri ya katahan dobi nani bakunju ya kani ka district borok away hasil atau district council bakunju jain the hills bak ni ba kini ki kertong belaji tetapi pada kiji jadi ikerben sen dekila manai jing syakri ka bahakam demeta kajing bahai dobi pada dari katahan bak gila korora hikala ha district council bakunju ni kermen hakasti di borok away nama ni kermen ba la himji bria ya ki candidate jongi ni bagi guna ban le ko hatam tadi na kau untuk parti yang bisa bria ni dia le bria ni borok ya ni ko por ni itu jadi ki kertong jongi wala tumong mentang kila yoson kila patai bor ki kertong ki belele di konsensi baper jangan kita temper boy dari ko parti nimpa banju ya untuk tang banju penting bagi la patai bor pre da kwa da pinito jadi ya kita ki kertong ki jongi na kita temper boy kejutan ko pura agar kita ke bawah ai ini segway political party agar kita ke bawah baga temporary boy barok kowe teli mentang ka ai ka jingkusan ka pura yang Voice of the People Party kalau ni kapor pai ba na ka jompi ki parro ki parsna na gre ka dong ka than ri boy ka jompi ya teli lang hangre ka ginti ka bangtan mapi ki parro parsna nani ka dong ka than nani na po ri thor ban pri sa ki wei pat ki parro ki parsna ki banong baka temporary boy kani kadai kala ka kabu hange kap ka bamta kani MC election ka bamta yen pergi bangiru nari boy yelalong teli baka Voice of the People Party ngaswa bertema nama election MP pemba arnai swa election MP ilasan bertur keleng kari kasi jongi boy alek sedai sport jai hills badon ki parok kejui nang ni na po riboy don ki parok kejui nang tay na po is kasils apa kedua ina yong harto por yong ina ba nang ta election MP de dala day sri ka dong ka than kejui de kajik kusan pinyo baik kajik kusan ka berapa Henry sapo jai hills tangi arti nama katri pa kapisan bahan jo poru kajinde donbor akan sebuah jentil sekarang dia berkiong dari apa pek jadi ngaki atau por ngong ini dalam poin kasi banyo yang kavut ngong pin selingo pin sekendit kajai dengan sekal sepin kendit jadi baru bakal ja bakal urang puntan pada po jai hills naman lagi konsensi ngentuna ngitam ye wei pati kertong dari pau hajar vul lada apa Chinese kalaban ai ka jintusan ka barapa hakani MP election kabrang sudah na somba ni kapur ka mamta kalai ka pali sa kajompi ki pargo ki parsnam nangne na po riboy ai ye ka jintusan kabarapa kajompi yang Voice of the People Party hari ketiga bangta Voice of the People Party kumbahong
Ida tang ahli kinorin apa iwan kemat jompai mau kempir lah kalau election yang ini apply MP election aksam lani kani MC election akusan watara kawan sewayu election kan nomren jom voice of the people party kan om kela ida tang ahli kike pada kibanginun bantular apa iwan kemat jompi hari por kawamta kumgiri diketong sangut Rekatan maka voice of the people party Idan tang atli Kanong rin bersem bagi nung berkulan Kebat jompi upay ba Kabalikong Kalau ma Dalam ibit Diupra Ban pension mapo district council Lakalong mapo Kasians Autonomous District Council Lakalong mapo Judges Autonomous District Council Kakamram Diupra kalong ma Ban wanra Yang kasinsyat Kala kawakuit Kawasuma Ngatip, ni keren tengah kesorkar jelang. Ni sotu apa kesorkar jelang cumi. Kalau beranam, tangan kiai kita penyeran. Yang awak jadi koki nong jong gani ke jelang. Apa yang kemau sesian pak? Nama gila keren, panggil keren. Nama hadu kali kapur kepementan. Kejelang cumi kampak sen kelah. Nak bersiu sekapah. Mereka kadang jar asuk. Nak bersiu, siapa kamu siu? Kejala, kejala, kejompi. Mendai baong mengah dan kebabit sesian. Mendai baong mengikut ke parti. Henry, nak disentur. Jom home minister, ulah ongnya kali. Baka jela mereka, kali kejala, kebabam satam hapok kari India baru kowe. Baka ni isi siapa pak? Nama anak kebun kiri pot, yoi. Baka jela kajuli ru kebat sei kowe pat kanang ka peleran baka bakta na kota jonga ba jongpi baka ta kalomba ka jela ka jonga ba jongpi kadai ka jela ka weile jela ki berduktam hapo ri India baka bakam so sino ta kalomba ta lada ong mesin ka berduktam ri India sobian Henry kadai ka weile ki jela ki berduktam watang na ki para jela ki berit cenitan lambi jogri India kesali keketan jong kejela apa jong pi bo nai ka sopla apa ba na keren mo MP election ni banan keren biang nama dang benin mensisi kadang mi yang hakikot kubur dari juk ke report kampat kelah berkata lomba sopla baka jela ka berduktam kawai jela ka berduktam Hapori India Henry ni yo pat yo chief minister when chief minister ku baru spatam hapo kari India ku baru nak ke top 10 hapo kari India la mundur kabansuan kabatar ku wait to banai ku ba kaba ini atri ke this council kasils autonomous this council but Kajan Hills upon this council. Can Jade Yakinong Mikma check the art league in this council? Kay Gabang Bangan Mong Happy Board by Bakari. Kung the party, Gabang Don the Rupa that Sarah of Ivy. Negative Don Tangatong, Bangin Shippy Hop, but on the hop. But on the one rock, there are no way of a Sishatara. Gabanado to this council. Gaban ni 100 kapor ya kaban kan itu jadi ketong baik ke jami hakmat jompi ya bagi don ke jinshana from the party pai pa baik gomba di samri di konsulsi haru kira jet ya kini ki mandong di economic mat jompi shaga Bengal Legislative Assembly sekedar bertawan juga jala yang nyumsum babi Balagari MP election ro kibabon kalen sodong tiom nyumsum babi habis je nanget pa bayi ngaten terpat dan siap terus sore ayla jadi agak kenti ayla the voice of the people party bangin yo namadani kita lah berkatapu House nam anpulai jong MLA election let's say namadi lang tmai 4 motor ha andrei katanya isi kipo ni jadi jadi sisa upai pak hi ulong besar upai pak ulong bersyampan upai pak ulong so ubanang syapan be
but they no longer allow. And in the district council election, na small kadeka la perkatabu sejisi kaba biantam yapi pai papi panaila the voice of the people party. Nama menta pilom pai pa kiwa sa ki pai pa kiwa shampan kiwa soto baga sensha pai pa kabor ke shom papi ki ngi jo om ki pilom ki kanla ni kilom ki shati ko ki kanla beli shim me ke la perkatabu baga koi kare jong panai fer Ban Ong ko Ong di South Liti constituency, Maulai, the Nongkran, the Shalom North, but the Maulin Klan, but your new Shimabi. Pai Papa E, a Jinkan too, getting the part that Megalan is on Adno. I love the voice of the people party. Ban yo, ban wrong hante for this council. Ban yo, you will come ban Sisha. Nalwa pinyo ban ikan, kaya kata sensar kata kalau kakum tanong rumai. Angin sekarang, pai pakai pion kami, kerja tapi soba. Kalau mesin kalau sore, pada kalau mesin kalau jadi sopya, nanong epi idon tam kerja, yang sensar kata kalau koi, sensar kata kalau kakum tanong rumai. Lalu ini yo mentah nampak kaya kebanjai jika asyai pada sisi kejampi kejauhan. Kaya kebanjai kalau ini pun itu nama kesyam happy bakana. Kata maaf syabab bentuk. Kaya kebanjai sipai juga dibilang. Agar tu mau jumlah tiap hampe po Kohima War Cemetery. Yang kebanjai talk wrong. When you go home. Tell them of us and say that for your tomorrow we gave our today. Kada tindri tom, itu keting tom. Anda pilih lagi, om yeti, mana kita kalau shine kejampi, ni IT mentah, ya kejadian kejampi. Akot mana tentu, kau kipai pakai, kong kita obaran yang kejadian kecil. Kau ni baru ilan hangi, ilan ada macam titik ni. Siapa kali kalau kita kamlam, kita nak berjumpa. Bangin ne mentah, nak mentah, kalau saya kalau sisi. Instan madu mentah, lembaga MDC election, party election keban soan. Ketika san papai, yang ini ketemu kepada voice of the people party, terjadi namanya terjadi boy. Yapter ben menteri po jiran, bang Matthew Kenneth Makro nangi nonong po, bang Banitus Longsteng nangi po unsling, bang Kenjok Ranton namawati, bagi bang Isnehing na po umray constituency. Nakerpahat tegam same sore, ay kajintersan eti, bang nanong eti, analakut ke MDC election, habang kita jit ikini. Kiba kongki ketong kiba parti telah ibe. Kiba netskam hiru inyai peteng pada kata nomor untuk parti. Papen on sisa ngenan bagi. Nama rupanya habani bakla keetan pagunda. Wak numbakla supaya bagi. Kumbakla tersam agi MP election. Nak kerba yai peteng pakai itu kelak. Akhirnya ke MP election. Rain terku, jadi patur lagi jadi berkubar. Buat hal yang cuba, kenapa? Ublay punjalam, jadi jumlah cukup hak ketui. Ublay percaya ini, amat tentang pun diberi, ya ni bakla. Ublay te pun bakla. Megalayapost.news